Ia whaatai te re lau whionga Savea. Ia me se foi le whawhilo ia tu le mitanga nuenga o i po le company foi. E o nanga nei au nanga e o tātou whaanga i nā tu nei au uri. Ia ele ngata i lea ia e whapena foi ona u whaatalo whātu le mamalu mar pa i o si o tātou atu nu. Ia o i lātou olo o tau suina le ipo le soifua ia e me se foi le ola. Ia e fsosoani atua i o tātou atu nu Samoa. Ia me se foi lātou olo o tāptapo ai atu foi au avoi tau whainga tātou whainga malo. Ia i nevai taimi. Ia e whapena foi ona whaatalo whātu i whaiwhi au uma po i lātou olo o tau sia foi e ka le sia o i lātou foi olo tāla. Ia tāla lei nei atu nu. Ia me se foi le tāpo ai mai se tātou atu nu i Samoa. Ia me se sia utu malo lo whionga le whaafoia tāpol kalame nei aso lo whionga Savea. Ia o lo tāpo ai me foi sia utu malo whale atalua. Ia lo tau mwhai lawa nei vai teimi. Ia wā foi sia manuia o le utu malo. O le whaatalo whātua i le mamalo sia tātou tunu. Me se foi lau whionga. Ia i nei vai ngole uli. Malo whaatai, tanoa whaalele, masau noa whaalalo fo i lau whionga. Mori atu le ngang whaatai o lo talia ina fo i o le wala ulia. Ia, ma le whaatala ulatu. A o e malanga mai fo i nisi fuanga. Ma wai se tā taimi ma se awanoa. Whaasoa ai e whaafonga fo i lo tātou o tunu. E le tā ua tele o laumatanga luenga. Le alo avea i nei lau whionga minsta o le mea mua. Ia, na ona so atu. Ia, po oa mai lau whionga. Ia, whapena fo i lo tātou ainga, o le itumalo, o le tātou nuhu. Ia, masa le soifua manolo ina i lau whionga. Ia lau whionga talu lava ona o mai New Zealand nei taimi fo ina si mai mai pe si ngase mai ia watoa ni tausanga. Ia le o toi fa fo sia malosi. Whaftai fo i le lofo le atua o mawhai ona toi so ani mai toi fa fo i le malosi o tino. Ale ngata fo i leo le mafo fau mo le nganga. Ia le wa ato ni tausanga i le masina le tuana ia tu nei. Ia talu ona o fata otolia fo i New Zealand nei i sa ilinga malosi fo ia wale ngase. Ia le oto e le mea unga lau whionga. O are mea o le usta i le fo mai pe ona fata winino. Mai me tauna fa tino. Ia hi ulava o le mwhai onto i whaia nisi o tūlanga fo i sa masani ona iei. Ia ai o lo fai le mu pea a tu langa ia nga luenga lau whionga ia wa au nga lava le o mai fo i nei ia le o to i mawai le ma lo sio tino ia le fo to ia sia si mai nei ia ma mai masi mato ai nga vai le fo mai ia ta wan fa siaki ia o au ia le i to i fai on to i fai siaki le fa me fo mai to ato mana o mia siaki mo le sis fu lu masina o lo no winga ia le o sau nei ia le mo fo le ma no e talia to ai se fatala ula foi. Ia e fai foi sina fata ndoanga po kalame nei uli. Faftai lava mole talia ina foi ole fata ndoanga. Alo, sau no foi lo fionga ile. Tulango le soifua malolo ina. Ia meise o le nganga le na. O le te talo foi le na le. Tātou tunu mo o tau o te tai. O le malo ina ia molo tau soifua. O le tofa le lei ina ia fatino tiute. Ia, a wase manuia lau tele o le tātou tunu. Ua mai tauina i lau whionga le minsta. Le tūlanga fo i lea o le maa ale o le tau. Ai mai se o masina ne e tele na o sofa i ai le tātou tunu o. E mea lo longa o timunga o tāwhenga, o tsunami ma mea whapena. E mawhitianga whane natura. A lea ua umatu te sema, Januari, February, o lea ua mati o vai teimi tonu nei e te tele ai mea whapene. Ala se mai tau ala wa whionga i le minsta, i le lofa o le atua ma le tūlanga lo o tu malu ai ia le angelu sapiri o timunga ma ta whenga ma o lo o malutia lo tātua tunu. Lau whionga ele o mawhai ana sao sa mo i tūlanga i swingo tau. O lo i e temi nei. Ia alata mai nei ia pe lua e pe tolu nei mafu e ia na oso i Samoa. Ia ale mea ele le i lau whionga. Ile ni mafu e te tele o na a fi ai ia le soifua e me se fo ia
ia me tau tino i tātou i nei Samoa. Ia ai sisila foi lau fionga. Le ia i tono le hapa, whanga le tono apia. Le o lo whaatafa i le whaafangota le a saina la e tātia ina. O le fōringa wa aianga, o le unpredictable, o le tau. Ia, sta mai teimi lava na oso ai ia le ngalu lea. Ale me laki ai, tasir wa na whaina. O nei loa i lola ia i. Ile o mawhaia o na tātou o ese mai. Ile i tūlanga leo suinga o le tau. Ia fia i o tātou ta mai motu. Ia fia i ma Samoa. O lo pōlenga le i te minei. O lo i le sa ilinga porwhainga pālota lea Amerika o lo whaatino te minei. Ia o te popole wa atu tūlai mai i le presidente le o Trump. Ia. E nate le langolango ina i le suinga o le tau. Ma afianga ia afia ai motu la i te Pasifika. Ia o le lango e presidente le i te mine i Biden. O lo polenga na awa o soso ani nei le afia e matato i nei Samoa. Ia e mawhai o na whaatino ai suinga o le tau lea. O le mea moni lava ia lau fionga. O ile na maua mai le 5 le 2 miliona le whai ele matau whalea o ngai. I vai nganga te minei. I lalo o suinga o le tau po le Environment Resilient Funding. Lea lana maua mai ere tupe lea. Awa a le to e maua mai se neni nea. E a fia i o tātou taringalu. Taringalu i alo i erpo kalamele emenaro i e whaatino ai. Ia e a fia nisi a fuafuanga na malo i lalo o suinga o tau. Ia pe a whaapea nei wa le to e maua mai la i e vaenga tupele. Ale mela na te olo polenga le i te minei. E te le tātou se le ni. E maua mai e whaatino ai mea oro a whaina tau. Ia pe o no whai atu lau fionga. Ia o popolenga na ia te au. Ia ele mawhaia e whawhitaile alo whale tua. O loo na pui malu ia Samoa te minei. Ai me se fo i tātou i Pasifika. O loo fo i ia wha ia sa oso i Pasifika lata mai nei. E ta amilo ia Samoa. E ta amilo ia Samoa. O lona winga. O loo sila mai fo i le tua i se o tātou o tinu. Ia whawhitai fo i te talo a tātou mātua e le ngata i lea. Ia wha anono manu. A sunga i whawhengai ngalo tau suina le ipo le ola. Ma te talo mo Samoa. Ia le ngata mo Samoa i Samoa. Ia mo Samoa fo i New Zealand nei. Ia pe o se tali atu le la o whionga le tūlanga nei. Nalo, whawhitai, tā ua tele bo le sila fia fo ele atinu. Ele o tu au noina i tātou i tāro sanga. A olo o mata i tuina fo i au tō wa whionga o te tai o le atinu. Mai se la wa whionga le Winston. Ia mata upu whapenei e tusa o le tala i le tau, masuinga fo o le tau o a fiai. Tātou tele i whia ni meo ni kuku ngā awhi fo i le ia ma meo ni ngā i o inga e ngā osi ai ni o loa te tele maalu ai le kasanga i le o sone ma miti i atu ai le tele o le suavai. O la e whai isi atu nua o le a whia i tātou. Ia o sile ato e lau ma tūwala. E stama i timu a sua le tai ia whewa i roi pau. E sa o le lewa lau whionga. Ia pe o le mea na te whai ato e laki tātou i Samoa. Ia o alava me tupu i atu nui fafo tai pe fo le tau ale tupu i fafo. E tupu i Lucia ma tupu i Salaelo. Ia ave atu o na ave i a Samoa. Ia o loo iei ana ia whaina wheo si tia i o tau so hau. Ia ma tau si tia ato i o tau ole oloa. Ia o atu nui o i whiwhi ala tau tau. A wa a tau. Ia o halu lunga ta mao ainga wa lau o toi ola pisi nisi e whai ei ia. Ammunition. Ia ammunition o pomo me whapena. Ia a mantua fo e lau whionga. E tasi ara pomo e pe 2 miliona ni tau. Tau le pomo. A whape nila se lau pomo e pomo le aso. Ia longo unga o vatu ma le wha se lau miliona. Ia o tātou ni Samoa, o leo tau whasoa nei miliona laiti. Ia a tau tile o fua se tau. Nā o le tātou tatalo. Ia o loo a whaina ia sia tātou o tenu. Pe o le tali atu lea lau whionga ni. Mō le sila fia lau whionga i le Minstawa o le teitai fo i o le malo. O le tai au nei le vaveao na manu malo ai i o le Democrats, le limpas fuluono tau sanga i le territory, i le malo Amerika.
Se era i titi ani palota na māloa i le fionga le presidente a Joe Biden. Lea la o tātou i loa nei. O tangata umai e le maota i lunga ma le maota i lalo o maota i lua. O le whainga māloa tuila mamanua. Lea sa lātou langolango ina i a Joe Biden. Lea voi la ua toi māloa i le nafo lava ia leo le territory i totonu o Amerika Samoa. Ia o le nganga fia le nama le nganga whaafitai. A tonu e arwa i pēa. Ia au tātou tālia fo i whaamsinonga o le li o Donald Trump. I le ivas fumaratasi o mōlianga indictments. Ia whapena fo i ana solinga tula whono e pei o na mōlia i le teimile nei. Ia, tātou nofo pēa mamata mata pēa iai. Ai, i laua fionga. O lea ua maitawina i le whetuna inga fo i lea o matanga ruenga lau fionga i le teimi o avea o ema minister i le tele fo i o tiute sai ai lea ua ave se mai nisi o matanga ruenga mai lau fionga ai tu ina atu isi vaenga e au fiai se sau noa i matanga ruenga uma sai lalo lau vaenga a ole i eile fisuia inga lea i lau fionga ia whaaftai lava lau fionga ina ua lata ua afale lea fo i le term le nei, pa ua awhar whainga mālolo i e temi nei wa lua tau sanga ma le awha. E ia taimi e tūlai mai ia tūlanga ia whesuia inga po o reshuffle, kabineta. Ia, sa ia ile manatu ailonga e o se tūlanga whaapea i le whainga mālo fau len tūlai mai, o nei fau. A whalau lave. E se le fuafuanga whainga mālolo i ei. Ese fufuanga te tai po te mai te pālmi o lo iei. E isi reshuffle sa masani na whaina vai teimi. E reshuffle na ua leanga le minsta, wa ese tu le si minsta, le si minsta. Ia matulanga whapena. Ai whate ia mātou ina ua whaile, suinga le na whaine te mai te pālmi. Pe iei mase mafuanga tatau. E alai ona whatino. Ia tai peila lau whiunga tūlanga le ina uawe e se atu ele ala mālo le sai lalo le Samoa land por whalaputonga o whanua Samoa. Le sai lalo o le minsta, le sai lalo ia te au. Sa whatinu ne lalo le MPE. Wa iei lea nganga o le tamai tai pānimia. Ina ia ave uma ele a Samoa i lalo se minsta tasi. Se sila fo lau whiunga. E tolu mutanga luenga sa iai ia ele a Samoa. Tolu whainga whaavai, tolu minsta, tolu pūlenga, tolu me pūle ata ngata ia polalanga me whai ai. Ai tasi ato i ngā ele. O ele o le almalo. Lea lawa e fufuanga te mai te pālimia. Ina ia ese mai, whai se whainga whaavai se tasi. Instead tolu. Lea lana avatua i lola ia matanga nuinga lea Samoa Land Corporation e sai lalo o la o wavainga foi. Ia maawelo i lalo le minsta o whanua masuafa o yo le MNRE. A mai ma ele sai lalo le stek po lalo le mtanga luenga le sa vai le fiunga ya lauli. I le stek. Ya mai fola ia tu fatasi i. E ono afe eka sai lalo le stek. Luas fulua afe eka sai lalo le Samoa Land Corporation. Valus fulumon tupu afe eka sai lalo le MNRE. Por sio manga. Lela utu fatasi lalo le mtanga luenga. O le MNRE. Artemi nei. O lo whatano ina pepa le whiunga le minsta kabineta. O le a whai e lo se matanga nuinga fauta o le matanga nuinga ele. Po le Lands and Survey. O te tonu le sa iei mumua. O inala. Le la tu o lalo ele umai ar malo. Ina ia tasi e se whainga whaavai. E o ngā tasi umai whaonga ina o ele nei. Ma nei e fo i le vision pe ma nei fo i fofuanga te mai te pārimia. Ina ia mawhai ei ona whaatino la le tūlanga lea. Ia, o le mea mo i lava la o fionga. Lea la ala a whaina toi marisa la si. O le Samoa Land Corporation. It's one of the SOEs, as one of the companies. Na whaatuina e le malo Samoa na e nawai teimi. E ta o le company o ele Samoa po le Samoa Land Corporation. O le mea la le la a tūla i mai teimi nei. O longo winga la o la le to isi company pe ava pe o la fatino tu langa lea. O la avea o se ministry. O la avea o se ministry. O lo iei fole anga vatau al malo ale fast. Sa mato woi road show ma fai na vai temi. O le ato e fa foi ele
i tua o nuu malalafanga o loo i le malo mo nuu malalafanga. E le mawhailana whaatinoina i le whaingalenga iei mua i le stek, salasi, ma le amenari. Ona ese whainga whaavai. A tu whaatasi la ele nei e tolu. Tasi le whainga whaavai. To am whai e lon whaatau nuu tūlanga lea. Lea fo i te sila whier tūlanga lea le LTRA. Ia, o mawho na whaatino na whainga whaavai ma na tūlafono. Ia lea fo i lala tau whaafo i whanua i tua. A lola, ona toi whaafo i lola i o whanua ia. I nuu malalafanga o iei whanua ia malo i tua. Tai peo me le sa tan no iei ia le ngā watau po le tan no iei roadshow a le fasting na vaitemi. Ina ia toi avi. E le avea la whaapea e ave atu le malo i le tufa le e ave i nuu. Ia ona tangofila i o nuu ia vai tanga tufa i o ainga nuu. Ai se i tatou whaatali pea. A lea o lo whaatana not pe pa le fionga le minsta. Ai mau fwisia manoa. Ai a fionga le minsta o ele. O ele minsta na natura. Wa o ia le la atu ia le ministry lea o le Land and Survey. Ia e wha i loso no fina ngalo. I le whaatinonga le la whaatinoa. Ia ala o whaatana no ina te minei lau fionga. Ma lo fa ta ta u te le walanga o me nei sa o fasili e pe ma fasili e pe le la mo le si va ngol tali la o fionga le minsta wa le o fa se uma ese ia vaenga i tolu sa sei ti ai ia pe fai nga fa vai tolu e tolu ia vaenga sa fai nga fa vai le la tu u la lo fa malu tas i lalo le fionga ia to sulu Cedric Schuster. Vela le no fa toi nei. Ile tu la fono le LTRA lua fe marvalu. Ai se te mi tanga i msil sila la auto fa nga malo. Ile toe ave se ma fa sol muri ese ole na pili ia motele le vesi. Ole atunu i fanua. Lau fionga lo o mana i malo i fa tano ina mta upuya. Ole a lo o vatu fa tasia ma pili e tolu fo ia na vesi ai tatou. Ona ole tele ma le onga o mata upolo ta tier temi nei kapeneta. Ia e te tau fu ona fai mali. Mali no. Ele ni me fanga le fa sao la titi. Salo ia ia isi fa mai ia ma salo ana o la uli ma olo ma oile tinu le to te fai me. Emne wa halu le ato. Al fa la blave. Olo o iai ia fainga fa vai ar malo. Ma le process. E ma fai ona whaatino ai mea ia. Le olo o iei whamisinonga e tau onto so e whai a whalelei. Le olo o iei le ele te tau onto e whaatino te whainga whaavai sitasi. Ia le fo ila aia a fia ma SOEs po whalaputonga ia malo. Ia o lewa na iai. Ia peon sira fia sa le fo isa ele MC o le ilalo. Wow. Sa ilala o wawainga. Le la o ele minsta tasi le la o ele fo o tu iei na le malo. Ona ta atia mai e ala ia o whala po tonga malo i se minista se tasi e mawhai ona whaatino ina ia fuafuanga ia nā lai ona whaatu ia le MPE i le lua afe sfulfa. Lua afe sfulfa. Ioi, a o toi fo i mai lau fasili tūlanga ia o taipe o whanua. Lau o fionga, e tele mata uputa o whanua e te tau onto ilo le leia malo te minei. Ina ia mwhaina whaataatia se whaataatianga le lei. Ia awa se manuia o le atinu. Ia te pei fwoi la tue whaafo ina whanua ia i tua i... Ilu umawhio. Ioi. Ia a lea fwoi tau whaaso atu na ta upu leo whainga pālota. Langa lea fwoi na mātou o fwoi ma mātou pe pesi. Whai ile ngā vatau. Ioi, whai ile ngā vatau. E te un pālota atu whafu. Ia lea fwoi lau a mātou na whaatino lea tūlanga lau whionga. Whaftai tene la wale whaamamla maina, ai maiso lai whaafonga wale atunu wai tasi le reitu la fono o lo o tawa nau mai pēa ina i am whai untoi tanga i musilsila i ai le whai ngā malo o tula i mai. O le whaasolo muli o le mata upulea o le LTRA, Land Transformation Registration Act, e lua whemele watu. Ai o te whiawhisini lau whionga, le la la tasi nei le whaamalu o le a tuu iai ele uma le malo. O le a se sila a wā o le o te wawa i atu nei. O lo iai ia le tō whā le malo. A whai o le o tō e wha o ngā ina nisi o ele nei sa whai ati na e pe o le este tausi ma tulang whapenau tūsi sila i vaitele, whapenau fo i vailele, ma le tongo o le a ngai mo i le malai wa lele ma
A whai ua leo toi whao ngai na ini hati na e le malo. Ua te tau ona toi tui na atu i le awala na mai fua, tui na atu fua. E le toi whaatawina e stangata. Ai ei whaafitauli e tu lai mai. Nei te ua haafia i le whaatawina, toi li liu e ni stangata, ele tau Samoa nei, o ia ele ne utu whaina atu, wha customary land. A lea lau tau sila sila ma le tanga ili matau pula. Ia rau whionga, e tasi namata upolo o lo whata no pere te min nei. O wheni mea ua whaatau e sa la si whanua ia i la tō o umana whaatau iei. Wa umato titi umai le elen whaatau. Ai toi o mai. Ta hauwhi whaatau ngā ai lisi. Ia ua lisi nei la whanua. Ia mea tonu ale lenga lenga step in lonta mai te ipal mea man whainga malo. Se ua tele whainga whaavai o tofu atangata whainga whaavai au ele an malo. To e mai umai lalo i. O lea la ua iei tūlanga nā le ua te mine e peno whai atu. O lea iei le whionga le minsta o foi o le sio manga. Ia o ia foi le la minsta i lalo le matanga lunga fōlea le whanua po Lands and Survey. O i tonu lai maua mai iei le tali o lau fasili. O no lo wha solo mea na mata upu tonu i tūlanga lea. A se o tano atu tūlanga lea o le whaatau o le whanua ai umana whaatau ta i tolu sifuru lima awhe le whaatau e kuata eta. I vai lele mai i saina o i vai tele ma tūlanga whapena. A umana whaatau. Na whai mele ia toi liu whaasamu. E le ma whai o na toi whaataua. E le ma whai foi o na ave le bank e guarantee e sau loan po se mea whapena. E alu lava ia oi alen whaatau momo. Ave i o mātua. Ave lana whanau o lana whanau o lana whanau mo lana whanau. O le nganga sa ia whainga malo na ia te mina. Ona ia titilo la te peo vai tele. Sa ave ia i la tau sa mana o mia sa no foi vai tele. Lau fionga e toi fio vai tele. There is a customary land. O le ai mena. O le ai ia sesi o the originals na ave ia i whanua ia. O watu lo tangata ia. Toi whaatau uma whanua ia. Whaatau lo i e mau mea. Na umala in whaatau e mau mea. A toi sau lesi pito i ir malo. Se whamole mole toi tau sanga atu. Toi mei sesi o whanua. Ai a wher whanua na awhatu. Ia o umana i whaatau. O le mafu angalana. Ai toi a fiot ne e ma toi titilo i tūlanga le wa i vai tele. Toi ala o whai pisinisi le toi ai. Toi ala o mau mea la iei. Ia la o tele toi a maisi sainga. O nofo i Samoa. Ia malata o watua ia whapena. Lena lain toi whaile fuafuanga na. Whaatau lo whanua ia. A umana whaatau. Li liu lo wha Samoa. Le mwhai e lona e toi whaatau. A lea la fesili. I le tūla whono. Na whaatino ai. Ma le whainga whaavai. Lea fo i la o toi tu mai tonu te minei. Mele lea ngai le tolu matanga luanga i pūlea ele. Tolu whainga whaavai. A o ele umana malo. E tasi ar whainga whaavai tau nei. Masalo le se senga le nao le na whaamatu ua tuai e le sala si le si luas furu lima eka i le taimi o le whainga malo tu lepa. Ma whapena o na tuwha i tangata i vaitele ia mena tua le lei e tasi ale ainga lei vaitele e lau fionga le minsta. Lau o fionga? Ia. Ina ua mate sala si tasi i vai vasfuru. 1994 o toi fo i mei lola ia mai Amerika. Sa ave lau tau sanga ni sala si e fia mana o mia ia se whanua. Ia e whanua e fia whaina i whatoanga. Ora mafuanga le whatoanga lau fionga. Onga e paulea paulea me le ise tax. Le ise license. No business license and no tax. Ngalo walua whailo mo manga mai e whatau. Ai a whaatino lola lau pisinisi isi pisini e tauna le stala le MCO matulanga whapena. Wala na uta ua ia le melea. Ona o atu tonu. Ia. Na mawaila i o lo u whanua. Ele iwa wha. Ai tuma oti. Lau fionga. Ia. O sau nei. Na whainga malo na vaiteni. Ia o tala neo titilo ye. Sole. Ia o isi ta i se lau eka. O isi ta i lua se lau eka. O isi ta i se lau lima sifuru. Ia ane ia whaatali le taurusanga na watu. Anyways. Lea la ua umana na mautu umala ia tūlanga ia lewa iai.
O le mela o tupu. O mai loa isi o mai nei. Ai no nofo ia isi tanga tai lunga o whanua ia. O le mwhaina o ese. Ona o uma na whaia ia inga. Lea la la atu e ave uma ele ia i lalo le Lands and Survey. E toi whaatu langa le mai e malo ia. A whapele o whaonga ina. O taunto e whafo. O le nganga nasa ia te au te mina ia salasi. Ia peitai. Ia o le toi. Le nganga ia lewa o le toi lalo i lau mtangalunga. E lau alu o mtangalunga fōlea. O i nā la sa o i whenga whaavai fō. O i nā fō i la le la toi fō i ai. Ai ana i lalo lava o le Lands and Survey. Ai au tu mau a whanua malo. E o man ne te mila o whianga. Ia te tilo fō e whenga malo le na i te mine. Toi whafo. Le alai whaatali. I te teimi toi whafo i ai lau whianga. Malo, whaftai, wa le mere mai tau atu nei. Wa te le mana onga o tangata le fia maua nai kuaka. E kau pa o ni nai whanua. A o le taimil nana whai ai le mele o le tailua sa lau eka le tangata. Ai le eise me o lo wha o ngai nei. Au te tali tonu o se whainga le fe tau i ma le tala whea ngai. Mai o le ale me o la o mauai. E te whaia le eise wha to angai whaia le lua sa lau eka po le tolu sa lau eka. A le te nof nofai. A lai whea i ma fia mana na o nei tangata. I o lātou whanua, mā nei le tō whāre mālo, au mai uma a walawa sau lima eka te nofo e nā mawhai sau papua walawa le nā. Mai eka se i whaasoa i lea tunu, i lalo le wha malu lea, e tasi, o le ata se e mai le tāmtanga luenga wa umtanga luenga le nā sa e pule i lau whionga. A o whala patonga nei tuma oti le mālo. Ia mamatanga luenga whai o whala patonga ale mālo, Ministry of State-owned and public enterprises. E lua se fulu ma le fitu matanga wenga le nei o lo o lalo lau vainga. O le matua tele lava. Tātala noa ia matafa soa ia ma wha leo fo ia matanga wenga nei ua wha li liu ele malo e avea o ni pisinisi po ni company ma mafua anga e lai o na privatize wapena a onisi ua tuma wai pea i le taimi nei i lalo le pulenga a toa le malo. Bal wha lalo i lau whionga. Haftai lava mor whafsiri i lau whionga. I ne watu la i maile MPE lua fes fuman wha. O le a whanaputonga malo na iei mana vai taimi po ua tasi iwa varu fitu ana i le tasi iwa ono. O inana amata mai iei le mele o le ave o matanga luenga le malo e privatize pe ave i tu inatu i le au whai pisinisi. Ona i ele nganga le malo na vai teimi i o tangata whai pisinisi po le private sector. O la tau i e fsosoani le economy le malo Samoa. Mari tato o tunu. Ona ele mawhai uma le malo, ona whainga luenga uma tangata whainga luenga o lo i e Samoa. O le tūlanga lana iei, i le tasi iwa warufitu tasi iwa, e luas furu tasi matanga lunga le malo, na vea i tua e whaima pisinisi tu maoti. Masalo pe te sila fia le, iei le Bank of Western Samoa. Nā dira. Ia sa ave tua Samoa Forest Corporation. Le iei le POC Samoa Gas. Samoa Gas. Le iei le Brooker Industries nga ave tua, sa ifo sa company nga ka o Samoa Iron and Steel sa le malo. Ave fo i tua. Ia na o mai lola i elisi vai teimi o lua afe. Le sa ave i lo i tua ia le Samoa Cellular. Telecom. Ave i tua ma le TV Samoa. Le awa i le wa le TV1. A vatu i ma le vai lima Bruce. Ia na vatu i fuila ia ma le whale o loa whatoanga ma le Samoa Teo lau fionga. Tu sa o nisi ia o vaenga na mawhai o na whatu i tua le malo. E avea ma private companies pe ave tua vanga le fatu maoti. Ina ua umala ona fatino tu langa lea o lo to toi ma ye ia fala paputonga malo i luasu mal fitu. I te nei i lalo la luasu mal fitu lea e se fulu lima ia fala paputonga malo e tau fala paputonga tau fatau inga. For the public training bodies. O le se fulu lima la lea lau whianga e ono ia public training bodies wa umana faali liu fa company ele taimi lea ele i o mai le fast taimi lea
lela ia le matanga luenga lela ia company le Samoa Airways. Samoa Airways. Ia, o le e le malo lava. A ua uma ona wha pisinisi, ua uma ona wha company, so uma le stala wha company. Ia ia le o te vai e te minei. Ai lua la o nga shareholders i le company, ia lo shareholder e pan bia. Ia e me se foi au nei ta i 5%. Madira. O le Samoa Land Corporation. Tasini na company o le iai. Au company si uma ia na malo. Le la shareholder sai la ia au nei o le minsta o le salasi ma le MPE. Ia e me se foi la ia le minsta o tupena iai. O ana losa moli o tai 5%. E o te loi ele te bi e se ele sua fo le fionga. Ia ele te mi e se la ia mulpola e tu rola ia le minsta o tupele lo ia te mi nei. Ia ole mol se fia lo fionga. We are just representative of the government. Iko kongo companies nei. A sui foi la fenga malo ma sui to. Ia sui foi la sia honi. Ia Samoa Post limited. Se fa bon bole lo fionga le minsta. Langa tasil de va nga taun de tawo mo le nofu le fie le tunu. Langa le fesili mai. Po a tu si mai o ele te shareholder le minsta le shareholder na fa pele o me to tino le minsta. Ai le lo le ai o le minsta o lo o fai masui o le malo e guarantee ai le tau fio fi mamau. O sea e ato i il se lau se wa tu sabe fa privatize o lo tu mau pea whainga wha vai le tunu ma le malo Samoa i sea o lo o iai lana whātou tainga ma le pūlenga a tō le company le o le sao leo. Ele privatizing ala o Ele fio. privatizing. O termine ele lalo company a malo. O le iai le shares la ia ono le minsta lo ia termine. Ai a uma walu minsta ia. E tu wa shares an malo ia. E tai pe foi la Samoa Post la o fionga por falmeli. Se lau pasene shares la iai as a business. Ai pule uma malo Samoa. Ele ila se minsta o iai na. Na tonu. Ia antatu o mele Samoa Shipping Corporation po le wharaputonga wa ala o fionga. O uma foi on wha company. Ia olo iai temine ia na fionga ia mulpola. E 5%. Whapea fo ia olo fiti wa ai e 5%. Ona o ia le minsta wa. Ia na o mele le Samoa Shipping Services. Po le o nanga wa a Samoa. O uma foi ona wha pisinisi ia le tatou whalaputonga lea. Ia olo iei ia la fionga ia olo wa ai 2.5% shares. Ia lau timu ia afua 2.5% shares. Ia mar Samoa Shipping Limited. E 5% on shares. Ia ole si company wa uma na wha company. Ia ole unit trust pole you TAS. Haputunga teu ngā whaingaruenga o mawaenga tausia Samoa. O taimine, ia olo awhai le fionga le parmia. Ia ma le fionga le minsta o tupe. E ta i 5% la ua. Ia, na o mai lola ia i le si vaenga le tutoe o le iwa le tutoe. Tai la o le Development Bank, ele i pisinis, ele i liwa wha pisinis. Electrical Power Corporation por whalaputonga malosi anga tau e tise. Ele i pisinisi foi. Ao company ao whalaputonga ia, e le mawhai ona ave e se inatu man malo. E le mawhai fo ona whapisinisi. Tu mau e pea. Samoa Airport Authority, o e lalo minsta o ngā luenga, e le mawhai ona ave e se whapisinisi. Public Trust, o lo i lalo sui parimia man minsta o MPE, e le mawhai fo ona suia o pe tu e whapisinisi. Samoa Housing Corporation, po whalaputonga whale, e le mawhai fo ona suia whapisinisi lau fionga. Samoa International Finance po pūlenga o tupe whamalo Samoa. Sifa. E le mawhai fo ona suia. Samoa Ports Authority, o lo i lalo minsta o ngā luenga, e le mawhai fo ona suia whapisinisi lau fionga. Samoa Trust Estate Corporation, ia lewa sirafia, lewa umana li liu wa whai ma Export Authority. O lona winga, wa Export Authority, no foi o la fionga ia la audi. Ai ese mai whanua i lalo le stek, le wa ave i lalo le o le matanga luenga le Tose Suru, Nantan Survey. Samoa Water Authority por pulenga o vai. O lo i lalo le minsta o ngā luenga, ia me se foi minsta o MPE. E le mawhai foi o na liu,
Langa o foi o nanga ia, o nanga ma lo ele ma fai ona vesea. Ai lalo le MPE, ina ia ma fai na tu fa pena, ina ia run fa pisinisi, ina ia le leile o nanga mo le tunu. Ai le ngata foi lea, ina ia ma fai ona maua ma ise polo fiki, e a mai ave le malo, e fa atino ila langa budget. Ia ngā o mai lei lalo whaala tonga so tau au po mutual bodies lau whionga. Nā dilo. Le i Samoa Life Assurance Corporation po le whaala tonga insure. E le mo o mia o na les dala o se company. O lona winga, e ngata ia i ngā tūlanga na. Ia whapena fo i tato Samoa National Provident Fund. Po nupi wha. E le mawhai o na les dala o se company. Ia, whapena mara gambling control. Gambling control, leo lo controlinga, ia whaatino ina o pinko ma casino i Samoa. Leo lo ilalo ne la o wawainga. Talonga whai tupe ma me whapena. Ma le National Kidney Foundation, po whanaputonga e whaavai tau whātu ngau. Ia, e le mawhai fo i ona lista la ina wha company. A le ngata ilea, o le land transport. Po le whanaputonga whila o ingo ele. O lo ilalo fo i malo. Ia, National University, Samoa Fire and Emergency Services. FESA, ia Samoa Qualifications. Po pulenga o whailonga ma tusipati taualo. Scientific Research po le SROS. Ia, ma le Samoa Tourism Authority. O lo iei lalo whalaputonga, ai le mawhai o na Avea Money Company. O lo iei fuela ma le Samoa Sports Authority le iei o le pulea ia whalita alo dato malo. Pēne sila fia ina o whaile reshuffle lau a fionga. O leo o iei le Minister for Sports and Recreation. O le Minister lana, le la ave ia i lalo le pūlenga leo whalita alo. Ai la le toe Samoa Sports Facilities Authority. Ai la avea o le Ministry of Sports and Recreation. O lona winga. Ia, tasi la le SOE o le la a fuatu iei. Umo ana whaatino te mine le reshuffle na whai le tatou whainga malo. La le toi luasful fitu la SOEs. O le a luasful wha. Anga le ua ave sa la si, le koe SOE. Ave sa wha le toi SOE. Ave ma le state. O le toi SOE. A le la wha apopo maritasi le ta o le Export Authority. O le te mine, o lo wha ngai o ina i le interim board. O lo iai ia i lātou o umana fili e kapeneta, lau te whaatino ina. Mo le whainga la transition nea. Ia peo le tūlanga le wha lau loa toi, ia wha laputonga ia lusu fiti on malo lau fio. E matau tia le tele. Mai, o la oversidi le matapule a peo lo whai atu le te musola. What is the whole rationale of government behind privatization for those state-owned enterprises? Ina ia run fa business ma ia mo se pelo fiti e soso dia tu i le tala fa tau le tupe le paketi le tu u le tau sanga ma le tau sanga fa le tupe. E ai se vaenga fo le a set amount or rate or percentage o tupe moa wharapupotonga nei e te tau o na o atu le whaunga le tausanga ua taunu uatu i lau whionga le minister e marasisi minister o lua va lua e tauna o tonu e whai atu le talo le tupe ua taunu i le paketi le atunu. Se i a whatu ala e whamatalanga le lau whionga i le vai teimi o iele whenga malo le chapipi. O te mantua ina tanoa le whionga le palmiena i na vai teimi. O pisinisi nei po whalaputonga nei malo. A oro teimi e whaatau ai. Whaatau o lai la poa. Toi whaatau o lai profitable, lai ola. Le lana whai e vaenga le na i al melan tupu. Whaatau o tua ilo ma le telecom. Tu sana o mea pito sili nana mali. E mantua lau whianga. Tasi le infrastructure le te tau na ve share man malo. Langa lai alua i ma mea whaanga o electronics ma mea whapena. Le langa la inga whairika ko vaenga whaanga le OOTR. Ia le lasa whainan whautonga na vai tengi. A ua whawhana ua rā poa. Whaataulo manua lai te le tupe. A oa ni whaatau o lai pa e. Alan mentu.
whaatasi uma to ia na vai teimi. Lea wo o mai le teimi o whainga malone, lau fionga. E masalo ai uma whainga malone i le whaatau se mea. Mai e lau fionga ni sta, mar mea tonu wale sa tauna tau fi mamau i le malo i ana aseta. E te tau ona toi whaatau mai i le malo, isi aseta i ana whaamatuu atu i tua. E sosoni lana paketi mo le anga i atu le lumana. Ia sau no pea? Ia ari tūranga la le wai, te pela le Blue Sky, ia pela le Vodafone, neua Vodafone ne inga o whaatau le, Ia. Sole. O whatur te leo o le awha inga o assets ngai e. Ai e o le teimi ni whaatau ai. Sta mai tupe an whaatau, o la la meu tupu. Le o tau whai o atu Samoa, le o latu titi sao, le o latu Malesi vaenga na. Ia o le nganga fo isa e whaatemi na, ina ia whaile competition. Ina ia mawhain compete e pa ua i lalo tau. Ia, mō tangata lau tele. Wa a whaatino ni malo, e titilo ni malo mo manuio tangata lau tele, ele titilo mos polofiti. Ta o lola ia profit le na tano mai e tūlanga lea o whalaputonga tau whaatau inga. Ia. E run pea whalaputonga nei, tai pe o ni pisinisi. Ona so sesi ia whailanga pisinisi. E matua i whaatino le leiri tūlanga i le efficiency o le operations. Ma le quality service o le quality service delivery. Ina ia whain whaatino, o le nganga malo e whaatino i la ia na whaalaputonga nei. Maua se profit e torus fulu 5% o le profit mai au nanga nei. E a mai e toi whaafo i le malo, e whaatino i la langa tala e tupe i le tausanga ma le tausanga. O le nganga nana lai o na mwhai, lea lenga tau mau mai tosu 5% leo le. O le dividend le toi whaafo i le malo. Ia e na vaenga lava ia whaalaputonga tau whaatau inga i mwhai an whaatino ai. A lea ia la se profit al vaenga na. E le se mea o ia ele o a whaina la, langa lai ngau. A ngau, toi so soani le titi atu la ia i o malo e toi whaatino le lei. O le mea piti o sirin tau o le malo lau fionga, o le au nanga i tangata. Ina ia provide le service. Le mtaapuna na ufiatal no tu e watu lau fionga o la wham. Affordability and accessibility o yo tātou tangata ina ia mauti. Le mera sau no le mtaapuna. Ia le mea tonu ana lea la inga ia le meleka o le CSO, Community Service Applications, e applicate el malo. E le tosonga o le vai, tosonga o le wila, whainga o le awala, whainga o awala lau papa. O mea umaia le mana o le malo, ina ia whaatino ina ia alu itua. Tuu i lalo se ministry, le kai pe ele ministry le o le Ministry of Work, Trade and Infrastructure. O la tau na e whaatino ina le policy, ma pe o la kounga e whaatingo inga ia le whakingongo ngā luenga ia whai le RTA ma isi vaenga ia. Ina ia ma whai o ngā ki liva pia ia le tūlanga lea. O le mea la le MPE e whai, o le monitor le lei, o le whao ngā ina o tupe ia, po o alu le lei, ma alu sao, ma li poti mai i, e whai ere mato li poti i kabineta, a le ngata fo ilea. Ia, o lo ye fo ili poti e ave tono o le pāle mene. Ia, lau fionga le Public Service Commission po PSC. Whapena uma le set up. O le PSC, o lo i lalo le fionga le tamai tei pālemia. A le PSC, o la tō o lo i aile whainga, o ministries uma le malo, whaasoa hatu le treasury le tupe. Whapena fo ila i le mele i le MPE. Ono whaalaputonga tupe, luas fulma fitu ia whaalaputonga lo i le temine. Ave pele la tau delivery service le ave tua mo le whaatino inga o ngā luenga ia. Ai monitor atu le MPE le whaatino ina o mea ia. Ma le pūlenga, ta tau po le pūlenga le po le governance. Good governance. O le mea la na le tau ai tele ma le nganga lor te mai tai pāli mea na iai. Le eila, a wolto e whaalavlave atu sa la si la ufionga. A wolto e whaalavlave atu le MC o le la ufionga. Sau i e concentrate ina ia effective, efficiency, le delivery service o le service delivery le iai ma li poti mai po o whaafewhea o na whaatino tūlanga i mtanga luenga po la whaaputonga nei walanga e isi whaalaputonga e mo te kia la kou e mo te kia mta upina watu le no whaatu e nei lewa fionga wā le wa e monitor ina nei o le no winga le te mata i tuina le policy service delivery ma le wala lo whaatino i ngā luenga vāenga nei
Le fo I pisa ma pisa o ta pisa le EPC ma lu si anga fa ele tisi. A o lea la na va ia tu le malo ma tu ina tu le fo sa ia le lipoti. Tu ina tu ma seisi vai ngā tu pe fe so nei I le fa le le atidi. A o lea mai tau ina lipoti na whaia ia a launi o te ngata ia I tono o le EPC ma tu tongi ai la tau a le se mea lui fa le ingo la tu ngā ruenga ma tuta. Si sa o noa ma tau ple pesa o. E sa o lele la wala o le lipoti na lau fionga. Le na lai loa o ngā prompt le kapeneta. Ina ua vatu le fautuanga le MP. E leo le reshuffle. Ina ia tā ofi loa tō ninga o mea i o alauni ma mea whapena. Walanga ye isi matanga ruenga por whalaputonga le malo. E umanga onga ia le management wanga maole avangoa. A koe sau koe ave le matanga ruenga e koe a onga. Ai e ala ngā haia mai oe wa e sau te CEO ma e whenga ruenga I. Ona wa ia te oe a tō mai uma e tauna whatino inai. Ai e saula e tō alu e tō a onga. Ai ko kongi al makanga ruenga. Ko kongi a koe ma le piri o la ko whangau. Ko kongi a koe ma la ko alaungi. Ko kongi a koe ma la ko mea ngau bonuses. O mai lola I o li potina. Le la leina vatu lo le whamtalanga ale kapeneta. Ia tā ofi uma loa benefits nei. E leo o I lalo le whainga whawai. E iei la isi matanga luenga o umanga incorporated dono o lato policies. O lato whainga whawai. Ma lato tula fono. Le lai whaatano ina temi nei. Ina ia to e whai a to le tula fono. Ina ia launtasia. Ia la watua ia ora whaateta inga pito silin whaale tonu na iei. O le SOE Samoa Airways I lalo le SOE. Tutongi umalawa o CEOs la iei. E ta ise lauruas fulu tolu afe, ta ise lauruas fulu ono afe, ta ise lauruas fulu iwa afe tau sanga. O atua le CSOE, whaila tau CEO o vatu lunga tongi. Latua Samoa Airways tongi langa CEOs I le tolu se lau afe le tau sanga. No whalongo ia. O lea hala le sao, lea mea lau fionga. O lea le sao, e lea sao. O lo no winga, o lea I lalo whala tonga al malo. Whala tonga I tau whatawa inga. Ai latua le CEO ia malanga ia pole la tau. E le whatino ina, e te tongi e le CEO lea. Lea la ua toe a mai umai tonu le whainga malo te minei. Ia pea mai lo le whalaputonga le al malo po le MPE. Hoi whaise whainga whaavai, po se policy, e tu ilalo le tu la fono. Ina ia o ngā tasi uma tutongi o CEO, o ngā tasi uma tutongi o ACEO, tu tusa uma la tau benefiti. A wha pe e lua vai aso benefiti, e lua vai aso uma, o le CEO na wha maavai e ratunga. E uma tongi atu langa tongi u wha maavai. Ai toi oso mai malesi mea na, e iele mea ngā le excretia payment. E te tau ona tongi le CEO le u wha maavai, le ono masina. Ta fefe. Ono masina. E wha popo efe mai, o lalo lang kong kalake nga iene mea nga. O le mea la na le tau mwhai iene mata o matanga luenga, tau wha sao atu lana I tu langa ia. O matanga luenga umare malo, e tasi le policy e aluai. E tasi fo ia a tonu ese au nanga. Ai wha alavelave, e te tau ona tutusa, ona o le au nanga le nga apply atu ai. Lea laia lai ona wha aulu mai I. Lea fo ila ia ia nga port, bemba se i o ese temi tata no tu langa lea o komiti whafoi. Ina ia mawhai ona o nga tasi uma. Ma mai uma me approve atu kapeneta. O te lelo po lana me na lainga approve kapeneta na vai temi ai ana approve pe piki po ai tauna iei. O temi nei le whainga malo le nei iei. Pe pa uma ia watu kapeneta. A esilia le interview o e ana. Ai a watu fuilo pe te le atu lo le stangata. Ia whape mela I o kapeneta. Ia lo whionga le minsta se e mea se li poti pula me o te le tongi le CEO. Ia na whai atu le I o li poti ana matamutanga nui. Lau whionga. I le se whainga whaavai a lain te le. Toi a mai lalo atu whaatasi mai si CEO e iei. O ngai earn la ia. A o fo ila ina vatu au benefits ia po au bonuses. Ioi. O au leave po au sick leave. Ina vai te minna. A le a vea au sick leave. E te tongi pea uma I lau kongalake. Fuafua na malo,
a whapea e ke mai a le a vela usik liva ala ke mai. Ala ke ngofo onga o le CEO po o le CEO. Ele a ve se ala usik liva e o mai fo la ala tōru tausanga. O o se lau au usik liva. Ai ole me sa o aia. E te tau ana e mai ina taimi. Ai a o mai fo e se lau. Ina tō te tongi la ia malo o lo te tongi ina wa uma ona wa uma lau kongkaraki. Koe ko kongia koe mau usik liva se lau. O le la o ye te mi nei la ye inga fole o ye e ta taua ona ave la usik liva. Ia, lawa whionga le minister. O lono winga o nei whainga uma ina ua tōru whale mai le whainga malo. The inconsistency in terms of policy and protocols, independent employment contracts, o mea uma nei sa tau ona tau a uli ma tau whaasasau. E ese le me whai o iloma, ese le me whai i kāria, ese a o le malo tasi le sa utou sila sila ne iai. Le ala le nana o mutua i ofo le ripote le Samoa Observer le siwai teimi. I to tongi o tangata ia na iai. Ma le wa ia lofa la i isi tangata ia lo ngā lue nei. Le a se mea o lo tau mawhai le whainga malo fau le nei na ia langu to sia i mea uma nei ma. Awa a titilo iai. This is corrupt practice i la o tilo na ia il matau. Ia, o le key word nga wa e sau no e o le inconsistency. O lona winga. E na le lua lava matanga luenga al malo e ese mai lava lona fua te tongi o iai i matanga luenga uma al malo. O na o le attorney general ma le matanga luenga tupe. O isi uma matanga luenga e o ngatasi. A whapea lava sa e iei mo le CEO le ava noa leo le CEO. Uma lola kong kalaki o e whaamawai ke wa koe apply mai e sau e maua. I anga consider la ia pe toi a mata tulu mena e ina. Pe te toi alu i lalo i toi a mata mai le e le mea fou le wa a matai. E lua la me te whaia pe te talia pe le te le talia. O mea umala i e lau whionga. O lo ilo ne i lalo tu la fono. O lo whatano ina ma le attorney general. Ina ia tau mwhai wha aonga te sia o mai mea ia. Langa fo le vai teimi lele ia ele ia ele ma fai fo le fainga malo le na umatu ona ave ese mai le MPE mai le mesa ia o fa longo e tele ia ve vesi na ia ia sa ia le ala e tu otua ia io marsala si ma tu otua ma le MCO ia na la tu lola e o le minstale na ia wa fa tasi umai ia a teimi nei le nganga swing o tu la fono le ia le wa mai le MPE concentrate pe o i le MPE. Ia e whairika ko governance, ma whairika ko quality service delivery, monitoring. Ia, ma monitor le lei. Po whao ngā te tau tupe ia o lo avatu na malo. Ona e isi vaenga i e tai peila e ave i e malo tupe whaatino ia na wa unganga. Ia tai peila whaatino ia tai peila o Samoa Airways. Telo tupe na ave ia, alai ngaua. Le la u watu neta to whainga malo temi nei. Okay, if you're a business, run as a business. Au mai lau polo fiti e whaatino ai. A ye se soani al malo, ngā mai le e ilo le lei, po o le lei. A le ma whaina whaape atu, a mai se tau se lau miliona na se merita tau waalele langai, tau no merita tau waalele. Tu iei tene au lei lungan waalele, vali mar waalele, maa ngai le au lei, e le au ngā le au lei, ai ngau. O mea la le te whea to e lau whionga. Le la ua ilo le tatou whainga malo. O e saha ili tau whainga whapaanga. Le la tan noa i nei ma le Fiji Airways. Mo le co-chairing. O leo whaatan noa ma le Solomon Airlines. E whaise lako partnership. Leo umana mai le whaatan noa. O leo lo i ele proposal. A le kampania Aggie Grace. Mai se kampania mai Hong Kong. Ina ia whai ona lato whai paanga ma Samoa Airways, provide umai lato wa alele, e tolu le wha wa alele. Pau are mea ia wha o ngaile ngor Samoa Airways, mau mesi tato 5% pos 4% pos 5%. Ai wha tino umai lato equipment. To inga wha tanoanga na ina ia mau oise tato wa alele. Ao te mine, o lo wha tanoa, langa ele wha apea na le oto tanoa mau tonu. Ia lela ator te usanga o wha tanoa mta upule. Ia, lau whionga, o lea no whalongo tu nei, o lea ua tā ua le malanga le whionga i le minister o malai wale le mga luenga tele le Leatinu'u le whionga i olo. Ea, ma ua saidi ai se whionga inga Singapore ma le Emirates. O lea se tō whai lau whionga le minister i se teimi vave mwhai ona endorse
ia pe whao pēa whiutunga inga mataluanga le melea. Wa leo te wawa tu ne elo te mamao a tātou o le masino ke topa ia mawhainga malanga o le malanga mai matoi malanga tu. I le tātou talinga malo le fontele nā o malo le taupulenga. A pele tādia whio mai fo ma le tupu o le malo tele o pele tādia. Amato o le ase tō wha masa sila iai. These are crucial times of the year, peak time for travelers. Ai au wawa today for contingents ma au malanga. E le ise au malanga o se nuu, ma se atu nuu e lalu i for se lautanga ta malanga mai i lau whionga na minsta. Ia lau whionga o All Minsta le Samoa Airways. O le whionga ia All Minsta Civil Aviation. O vale savit. E pule ala olo po fiale lalo langi e fio mai Samoa. O ia lo ia le pule ma le malo si e ave ia le Air Service Agreement. E whaatanoa i lamata upu ia masai nia lo ina ia mwhaina o mai ala tau vale le i. Mana ia. Nau ta inga le whionga le Minsta, mana ia ina ia tele ni vale le o mai Samoa. Po aia ma whaina sau Samoa o mai. E le ngata fo idea. O ia le Minsta malai vale le. E le o lava vale le la ni langa malai vale le. O lona winga. Tasi le whainga. E le whionga le Minsta. Ina ia tele i pēa le tupe maua mai mo vale le o mai te tonu. E pule lava la le whionga ia olo ina ua uma whaiwhata noanga man kapeneta ia me se Foreign Affairs. Mo atu nuu ia i fafo. Ina ia mawhai ona sainia ia malienga ia. Ia o ilalo lava o lana ia malosi anga. E whaatinonga o tūlanga ia. E whaapena fo ila a o fo ila ina ia finalize agreements ia Samoa Airways ma company valele ma Tanoa. O le final saying fo o le whionga ia olo. O le Minsta. Ina ia mawhai ona a vea le whaatangana. I lalo le Air Service Agreement. E mawhai e ona operate mai ia company valele ia. I tono Samoa. Ia. Le sa iei ia le ia mantofo e le tato Air Service Agreement le na iei Samoa Airways ma New Zealand ma Australia. I lalo Samoa Airways. A whapea nei la ua maalia ia Samoa Airways o la whaipaanga marwaenga lea. E tau hula anto o mai ia le malo. Ma whapea mai ia le whionga ia olo. Ok? Le sa avatu ia oto. A se ti tiro po a ia inga le vaa mai si la company vale le ia. Ia na whapea na fuela ia ona a mai se whatangana. A whapea la vai le whaamalia ina le mistai tūlanga ia. Ia ele i fuise me whaatino ina lau whionga. E fiu ala e whaipaanga. Ale satisfy ala Civil Aviation na Samoa ile me taun whaatino ai. Ia, ole le mawhai o na whai o te tatonu ia iei se teimi ana le leile whaatino ina o tātou company waalele mai le amatanga. Ia, o te loa o mai te mine, ia, te peo no whai atu. Whawhena maua pēha pēto se lau a whetongi o CEO alangau. Malo whaftai tau o tele. Ma nei o nei mata uporo whawhonga mai ia lea tunu mai o lo o whee pēr. A mai se kako valele, a mai se kako valele. Ai, o le rā o tali mani noa tu le whionga le Minsta. Mai se le tātou Minsta o le valele le Samoa Airways. O le sai mai e iei le taimi i oe. Ai, i lau whionga o ta i le mata upule a pēo na o whai atu whoi ma whamana tu pēr. Le ase teimi o no a whea ai le tō wha lau whionga i le Minsta o le Samoa Airways. Se tātou joint venture e mwhaiuna tātou ngā rurue with the public ma tangata lau tele wha ta oto fo i se protocols tu la fono fo i lea te iala e mwhai e ona invest o tātou tangata o lai tau whio lolo le lātou ta mau a inga e fsosoni tuai de man lo ina i hola mai tātou valele Samoa Airways. Mana ia fisili lau whionga. Le sa e tano me le privatization. A whapea lo e iei se company pe iei, for example, tangatanu uma o Samoa e to fia afe maafe. E mana o whaingila ko shares i tonu i company valele ma avelo le company valele privatization atu atu loitua. Tasi la ia fufuanga le privatization. Ina ia mawhai, ai le mwhai fuila na watua, se longa malie ia le malo Samoa e mwhai ona whaatino. Tasi ia inga olo ia i te mine tauna whaatino ina. Ma na ia le ngang. Tō tele la to e mana o mia le tūlanga lea. E le tau no fia le whaatino ina lau whionga nei teimi.
let's find, let's look at numbers yang au whaala o tua I tono Parliament se lau valas furu wafe tangata Samoa no whai New Zealand. Lua se lau wafe tangata Samoa o lo I. For example, kula inga I share se tofo tangata malanga share se mwhai o na mai e whaatino oile. Ina ia mawhai na mau oise tātou tolu se lau miliona mata I lar company. Let's look at the realistic side of tūlanga nea. Ia na watu lola ia se forecast pe watu se tūlanga whapena le kapeneta na whapea tu lola ia lela it's a fruitful thought and also a good proposal. Ano popo lenga. Ia mantua foi o company le sa ia it's a private company lenga ia le Polynesian Airlines vai temina. Ona of so hani lola ia malo mala tuto e mai tono malo. Ina infai fa peon fa wau pe ele au nanga. Ma dilo. Ai ma fai ona fai la ofiong. Lava le tu. Ia o te mine. O my priority le la ta o tu la ofiong. O le tato va le twin outsala ye sa mo te mine. Wa fast food wiva tau sanga lona matua. Le va le mua. O le si va le o torus food valu tau sanga lona matua. O le si va le torus food fitu tau sanga lona matua. O va lele la ia, o le e profitable ai le sector le vale o tutuila ma polu. O te tau ona fai eise fuanga, o tau ona ese va lele le fast food varu tau sanga pe fai iwa tau sanga le matua. A mese va lele su iai. Ma toe fai umar va lele tuai e lua tai torus food varu tau sanga le matutua. Mela na e la toe e titilo tu iai. O le afia la mtua. No fo le ti e la ufio. Ya e matua fa mata la ufio o la fau awa o la ufio nga o le tilo nei sesi a wala va ve ona to e fa ola mai ia tupe o ai ta la fu lo ye nei fa mata e fa populita to va se lu pe tolu to e fa fo ma ia increase the number of flights between two domestic countries, le territory matato. Whabata e vave o na maua se tupe le leimo i tātou le tausanga. Tolu vale le fau e tai whawhia na o le nā. Tu sāpo le vārawa leo na tuila manua ma upolu e masawai. O le aso talitanunga pe a whai o le wha lea le tūlanga. No whionga le mea mua taun whatano ina o le vāleo te tuila ma upolu. O lo ye inga le vātu tuila ma pole me tu tuila la fa ingo flights tau te avatua ile aso ma le aso a fa pe lo o schedule flight ye Samoa Airways pe tolu fa ile aso a tato man na la te fa policy flights e tauna mai fa tangana mai le lo ye sili America Samoa e issue ai le permit landing rights le license ina infan fa policy flight e kata etasi o le ngana lea ina ia pui Amerika Samoa I se taimi e mawaini la tau waalele. Ia ona controla ia lau wha ingo flights e o mai nei. Tai pei fo ar tatou air service agreement ne ia ile wa o Aukilani ma New Zealand. E pule atu le malo New Zealand. I lau wha ingo pa sese e watu ile vai aso. Ma le aso. I lalo o aia inga ia le air service agreement ma tatou. A whape o leila o tu le New Zealand ia tangata pasese I Samoa e toru afe I le vai aso. A isu la le laisene mo Samoa. E tauna isu I lunga o aia inga ia. Pe whape mele New Zealand. Ok. Samoa Airways a isto valele. Watu la pasese lua afe ia o tau le vai aso. A la vale New Zealand toru afe. Ona ola tau e ona le tunu ule la tau le valele. Ya ole nganga na ya e fa pena fuila ona fai ma se ia inga ma Samoa fa pe fuila o Samoa okay le la me mato company valele ya o tato ia inga ya tu mai le fa fe ma mato o la va lu afe mato o me umaya ya ele o le fa tan no termine ya ai onga le ai o tato valele le la ai fa pe fuila ta te fai pa anga mai si company valele la o tu e te tauna mali le New Zealand I lalo le air service agreement. O leo fa inga yo pasese e mawhai ona carry la e whainga paanga lela i e timi nei. Ile nei vai aso. Ile nei vai aso. Hape nga fwoi ma Australia. Leila Australia, le competitive le Qantas.
ma le si vale a le Kota se vale Virgin. A New Zealand. Atasi. O monopolize umai la tau le route. Ala wa fio ko min sta. Le te va tu le sa o follow la va le va yaso nei mo le lava yaso wa tolu nei va yaso so o le fono. Ala senate tuila ma manu. Ai sa no ai tua o lo ilisi tangata le va il ma le va lele. E fia la le landing fee a femel tala tangata e pe na le fast food tala e le tupe e te tongi pe a tu la wile ele ia ta mai va ai o ta to 20 hours mai upolu mai apia. Fa mai lo mal tala tua olo le fionga le pelesteno senat fa mai ola si me le te fato nei la me o mi ai ona control mai i Samoa e upolu Samoa sifo ia tato air traffic controls ma tato landing instructions of va pela tala e ma wa se tato tu pe me na le pa fa tato to control na tu ia le tau no o va le ma tu la le fu i la fa no me le o tu le manua. Ya, esa o lele la fiong. O te tonu o tusi fa fiele fiong al mista ya o loi tutu ile tu langa le. E le se la kutao. E control e vale, e o vola e vale le tele e o mai Amerika mo mai malani tutu ila. E le certain distance e o mai e. Control lola e fale olo e le landing ma take off of fee. Ma take off o vai. O le fo ila e fa nga tu tato. Ya e control to me tato vale le yo yo. Ma fa pela ola ko landing fees nga. Ai le tongi me se tu pa ya tato. A o ne fa tu pe le fianga ya olo ia nga wenga ya. O te lo tonga o ne tato mo le vale le tu ila. Ya ai venga ta langa o le va fe alo ai ma fa tano nga ye lunga le a to Samoa. Le fa ti no le tu langa le la o fianga. O le mesa o masalo pe te sira fie le sta mai va le na pa o tu ile le si vai tem. Ele ta ua mai ya ta to le le ta to tau ai faleolo. Ya kusala o matua le roa wa po isa la vala pilot. Mela na le na pa o te mai va le na tu ila. Ana mafu anga na la o fionga. Ona ele e se la ko tau ai control ile o ila lo ma le o lunga va le. O lo fa tino o ma tu ta to malai vale le faleolo. Mano. Wafta va ia tu le ua sfurma liba minute o te ele tu la tolu. Ua tele lava ina ta fa marm maina ia vaenga es uma long tanga banga mai so le luas sfurma fitu le ingo fa la tonga uma ale malo ia onisi ua fa le liu e ve pisinisi mani company ina faiona fa ngai yoi oni pisinisi mo wani profiti e fa soso ni antu ile tala o le tupe ma le tala fa tau o le tala fa tau le tupe le tau sanga ma le paketi ale malo e ese le taua ma le tele o le sao la fionga ai mise matanga do si o to e fo e to alvanga le on sa tau walunga e fa fe o na fili tanga ia komiti fa foe o te fono ma ila tau o fono fa vai po komiti fa vai a fa la tonga nei. I lalo le puleanga le MPE lau fionga. I le covenants. E ilo e le MPE i applications o tangata e apply atu more boards po la tau yo fatino i le komiti whaafoe. E lima i a komiti whaafoe o le SOE e tasi. Longo ina. E luas full fitu komiti whaafoe fatino i tu langa ia. E a watu lalau application i le mato committee le ka o le Independent Select Committee. O la tau i ilo iloa ma interviewina ma filfili inga i la tau le a apply atu pe tausanga mai ina ia vea la tau ma ka committee o fono whaafoia le state own enterprises. A umaloa ona la tau filfilia ia tulanga ia. Ona short list lola ia lalo se fulu. A uma lola se fulu. On to short list la ia lalo le lima. A uma lola le lima na mai lola ia le MPE fautuanga le minsta. Ia lau fionga. O la tau ia lau fili tato a committee le ilo ilonga ia applications. Ina ia vela tau ma committee pe vela tau ma directors, board of directors o SOEs nei. Lau fionga, wo umanga i compositions o board te tasi.
compositions nei ina ia mawhai ona ia whape tauna ia se accountant, tauna ia se lawyer, tauna ia i lato poto whapitoa. Ia e whiri maila ia i lato, na mailola ia o le avanola, mailola ia il minister. E paulo e me al minister e whai. O le entos o le polo o le lipoti lea, ma ave lor kapeneta, o lato e whaia le whaiunga. Nga piki mailola ia, umalola ia, a whape umalie. O malia kapeneta o latou ia lela avea latou ma board of directors. O na ave lola ia le Attorney General. O le Attorney General, o latou na e toi loi loa umatangata ia o whiri atu. Ia awane i moholia, i se moholia nga wha asori tu la fono. Awane i bankrupt, pe e ni tu langa whangai o a fi ai ia i latou ia la avea ma directors. A ma lia, kiria maloina, ona mai lola ia ave ele malia nga le malo ma saini mai loa ia ma ave lola ia le MPE e fautua ina i lato ina ia o mai fatino nga luenga lea o le tutongi o le chairman of the board o le directors nga e losful lua afe tau sanga a tutongi o le member por tutongi o tangata le fai masui o le committee fafoi e se furu varu afe lima se lau e tolu tau sanga la le konkalake na a uma lola ia, ona mai lola ia te mile e watu iei. Ona mai lola e tunu kapeneta, e fili atu ai ia chairman's of board. Po la tau ia la vea mta i fono. A whapea lau whaamalia i ina, uma mea ia. Ia nto e fwele le MPE, whatino lola lako ngāruenga, ia mahaya loa ia board of directors ngai. E ngālu lue fo i la tau i lalo o se term of reference, po se whatanoa ngā e usta ia. Ina e mawhai ona whaatino ai mea ia e fua ele matanga lunga le te alu iai. A iei ni whale tonu, toi fo i mai i le minsta o lo wa ia lea matanga lunga ma lea matanga lunga. Ta pēr mele tūla i meni nupi wha. Ina u a mai complaina le au whainga lunga. Ia le fo umantusi le minsta i o le chairman of the board. O lua le to lua i le stau tupe o ma o ma mi stau tupe le tu mai e kapenete ma o ma te fai se fai unga i e lana fai lole ma fai unga na o le ave tali mai i le fiunga i le te fono o le port le nupi fa le suma pari i pano a tali mai roi tu inga ia o le mela le o te mine e la o to fia i le komitsu sue o komitsu suena e a fia mai e la tolo whainga luenga le ofisa tupe i lalo le minsta o tupe e ma piki aku fo i ma tau matanga luenga e lalo fo e la matanga luenga e la tau i lalo le MPE e whai e la komitsu suela a umalona whai le komitsu suela le ala o step away i le pari i le te fono le ala o step away se i whai se usuenga i a awone i a fia i la tau a umalola ona whairisu suenga. Ona mailole o li poti a ma o malautimu. Ia pe ave o le minsta. O ingala, toi whaala mailola i tono kapeneta. O le unga leo matou susuenga le wafai. A ele whapela nganga wakua e wherika pengeka. Ia, whai melosko whai unga. Le ai. E waku fo i ma ua fautuanga. Leo uma whai. O le ma fautuanga leo watu. A mea whapea. Ia tau langolango ina fautuanga ua watu. Ile tulanga le ye o lo e fo isi matanga lo ngala fo o kusi akua ya i kulanga ya fa pe ai lo fio go le minsta le anga le tu te watu nei o le fa to asu i tu nei ya i la tu e ngā due te fono manisi ye committee fa foe o fa tonga ne le malo a o le to telo lo ngā due ngā lurue mai lava i lalo le pūlenga tu le EPA ma le HIPP. Whamata o la ufesiri lava tu. Sa whamata le o iai se nganga fo i le fete na ina ma fe matea i ai ia ma se tau lama ini whainga fo i le te fono ia a le mai mō mai o le ma fo i le au whainga luenga. Ia, pe e tau a ngā i ai ai o lau o fionga, male fionga le minstao tupe, ma i la tau o leo tō fia whare susuenga, ina ia whaile susuenga thorough inquiry into this allegation, ma ia whaie se recommendation tala whiangai, male tu la fono, ma whainga whawai.
na o fionga ia element of mena o lona winga ia e sa o lele lava la o fionga o i lātou o whainga lunga i matanga lunga ni malo e me se lava la le so easy te mine o lewa nei la lor pūlenga le cha pipi o fast food te usanga a watu nei la mātou ia o whai atu ni feeling a fau e watu e whai e la te unalo o le comparable le board male management o lona winga e tawana i sin te a me se apea watu whainga wha vai fau e le lau te leo sta ia mal fa tinonga ole ngal wenga e sa mena fai la tau le la tu vai te ese me o mai matangata e fai ole a lava la e mau te tikilo tu a e ia tu langa fa pena mela na le ale ave pe fai pele investigation su e pia ina ia e lua ai tu ole coin e lua stories e tau na mai e le fa pe ola mai lole story na mai mo ia wa nga le fa pe mai pali ole usitai ia le management nga ia nga isi upula kinga nga pe o ka malo si le kiki ia ai kau o nga kilo ia se kulanga fa penga le fo i lo mau tu le fenga malo tu langa le ia me se lava ia le matanga nga le termina amata nga su ia ku ports ngai awa amatana a titilo ia mene o levantu ia ai le itango fifo ila la tu le i fai tu si mena mai te ia o te le lo pala ma fanga ona o le fenga paanga po tu langa fa pena ia ai te tau onta to ilo le ia ai le ma fai ona tato la vuelta ungal me we don't jump the gun but you know we need to look at it from different angles and different perspectives ia pe tu langa na malo lo fionga le sini de tu mau pe lo mafu faul te milenei onda o tala fo ia tala no i tu le pama ai ma se fo i le fainga malo tu le mai nei e te le au ona ni tu se lua o tau le au fainga venga le tu no male malo o tau o ma mau le ele fulia e tua ia te tau nga venga e te tali tonu la utala le fa ia tu le fiong le minsta o lo ia tangata na nga lue under tu le Epa's regime during his time o lo nga lue pe tonu matanga venga malo e fa tau te e pe ia tu fiong le minsta male malo fo o la so tonu e sa o a la se met tau na fa ini tangata ia e sa o le la vala o fiong o lo mato va ia la va ile aso me aso te tasi ile tau fai atu le minsta e si tu langa ile matanga luenga a ese fo le nganga le matanga luenga la ia ino ile matu tau sanga mua mai tau sanga lua fengtaia lewa a mata ona mawal menga le nga lue fa tasi mata tunuina sa le te tunuina i matu le matanga lewa a mata ona ina a mata lona renew atu konkalaki piki o se le ti tiro fenga malo po ai te lango iai a tonu e singa vaenga pasene on mena i tau ti tiro e fenga malo a ti tiro lava fenga malo i low experience i malo to mai e mawhai ona e whaatino ina ngā luenga lea ia lea voina e sisila nei lau fio lea sa ilo nei ia le avanoa o le whartua fo o le fionga ia lautafi ia fa pena alur fenga malo ele ti tiro fenga malo a mea o le whartua o le hita pipi le ai na ti tiro fenga malo i loanga va man mele e mana umia mantua fo o le regulator o le regulator independent it's supposed to be an independent body absolutely na watu lor fenga malo le nei le vitamina amatolang go take over le regulator le safi na wa yamal pala ngi le ngai na vitamina ia wa elua lava la me fatino al malo afa pelo la tato walu la lo le wala le filia to tato le pole regulator ave se lo regulator ko mai fai al malo la to ai le ole nganga na ole nganga na ia yese se independent yese se mafai ona fina wina ia tūlanga e winga i tariff. Ia le ae taunga tā lava ia tātou tāra i Samoa. O le ua lua company telefoni la e. Ala e kaunga tā lava. Ia le fo watu lei atu mala IPC kong o le vava inga le regulator. Inga ia regulator ele tau o le eltisia ma tūlanga whapena.
Ia pe o le tūlanga nā lau whionga. A o lo ia iar whawhitauri. Yeah. A o le aringa luenga whaatino e mātou. Ia mātou whaatino ina. I se a wala e whea matala whea ngai. A ia ti tilo i le outcome o le tūlanga lea. O le atunu. Au nanga mo le atunu. Pito sili ona tā ua lau whionga. Alo fa tai tavu tele leo fa fonga le tu lau sa fo I favor le fiunga le binsta mai se le tavu tele le luas fu mal fitu fa la tonga tu mo te le malo o state owned enterprises or public enterprises o limba le fiunga le binsta luas fu mal fitu tu ko kele. How significant is the contribution of these public bodies to the government's budget? La le taua male mawalunga le silsila pe ale leo na fata mo nei I tu tino le malo mafua mai lau siusi I le tu inatu na ilatu se leni ma profiti a wale paketi o ale malo I le tausanga me le tausanga. Ke le contribution no fiong. O lo fa moe tātou I Samoa I le duty ma le tax. Ia manai service whangai ale malo ia lo whai e au mai nei tau tupe. Te mine ina o 5 miliona o lo tu ina tu e tu e mai e officer duty. E wha ala mai lea I tax, ma le GST. Ia e mai se fo ia. O le tu la lea le MPE. Ai lua su fitu, te tonu awa pe lua su fitu ia MPE. Ai tai 3 miliona e au mai tonu tau sanga I le matanga luenga I tasi. E contribute ale budget. Huge. Tonu fiti ulu futasi tonu lo ono fiti ya. Valus 4 milion. E lava ya le 5 miliona le ori tato poloketi e kumalo. O foila ina taum fai inga ya run fai efficient le ina ya mena le ala ina taum fai le stala ila lo company. Tele contribution. Ele ini tato au nanga I Samoa ma fai na mo mai se I tato auro mani a rio mani me fa pena e ma fai ona mo I Samoa e ma fai ona so ani I tato pache o au wala ia o le sa ili er malo I awange I stress ke le ka ko pache I kai me fa tinoi pe au atu ia yulai malo mo se tato piliona e fa tino mo ka ko pache ai o ta tu fa moi fafo ele mele so son ta ye fafo yo pones is a bonus pe fa pena o uma na fa tino uma me no fionga te le la va so son ya al tato SOE malo ya pe le langa le la fionga ya le te o ye si va nga pa u ya te o la o fionga o le papa ia ma apa inisi la va mata u tele sa o ma fo ye ma tu sia ai ona le tavu tele e luas fu fitu matanga wenga ia o tu tino ese o le malo le wa ngai le fa fonga le tunu ta fefe a o le o vatu le fa tuanga ale fionga le tumai par mia ma le kapenete lo fionga e mafai ona e nga fatia ona tau ave ia nei va enga e luas fu mal fitu fatasi maisi fo I tiute fa al minsta e tolo pulo I lau fionga. Le ala wa e tali sao fo I le fasili. Le ale tau tele pe ale lei ona run state-owned enterprises nei, po public enterprises, ta fe se telo le tupe ma le wha mama venga I le atunu. Ma le tātou tala o le tupe. Wa le a apa I le poloketi o lea ua vai atu alu le miliona lona lua. Wa le a apa isi lava mea. Ia po o le tātou tula fono e peo de pasia le asone nafi. But I wanted to focus and concentrate. It's a huge ministry that is in your hands and your grasp below if you're going to insta. Ia, ava tuia le nei ava noa I sau duanga. Whaamaduia I le atunu, ia, matoi apo mai nisi vaenga e te fia sau noa iai. Ia, a o le I taualunga le ta polkalame ma le talanduanga I le nei aso. Ia, whaftaila wa lau fionga mo le awa no muli o tu mai. Ia ele ai lau fionga. O le me fo i o masani la wa le tūlanga fo i o le whatino ina o ngā luenga. E ai si ele au i ai fo i si te e ai. Ai whaingta o le whatino ina ngā luenga nei. E tau nā alu I lala tūla fono. Ai so solo a tūla fono. Ia te peo le tūlanga lea i ai, le rule of law.
lea tau te sawawali ai. Lau whionga te fia ta watu le tūlanga lea ina ua a mata le matou ka peneta mua lava. Ina ua tūlai me le matou paya inga. Sa upo pole lava ina ua tu mai le tamaitai palemia whatu mai. Ia matou ka peneta. Mna umia se whipper ka peneta. Ia na tasi le matou ka peneta wa ue o le whipper matou ka peneta. Tasi la lea ngā luenga pito sili ona tele malwhaingta o loo iei i le teimi nei. Ona o titilo atu i whionga i minista. Ia aisi minista e matutua. Ia te lau minista o te matuai. Ai i le tūlanga le whaatino ina o ngā luenga. Whaatino ina ia tau mawhai e o atu i le fontanga ka peneta. Ia tau mawhai fo i e vave atu i fontanga ka peneta. Ia e mese fo le whaatino ina o me whai tono ka peneta. Ia ele ngata ina ala whaangoi matulanga whapena. Ina ia mawhaina maua pele korom ka peneta e whaatino ai. Lielo. O le si fo i ngā luenga le web i le ka peneta. E pui pui i le palmia. O ia la tūlanga lau whionga. E le ala so solo ia i le taimin nei. O te pui pui tele i le tamaitai palmia. Lielo. Ia o te pui pui fo i le mātou ka peneta matulanga whapena. A whapea o e leo tilo atu o le tātou atunuu o i eisesi tūlanga e le tūlanga lea. Ia whaamol mole ia. Ia masalo e le o sila fia fo i le tele o ngā luenga whaatino ma tūlanga whapena. I le tūlanga fo i le māpoponga le whainga mālo le fast. Tua maupopo lava lau whionga. Tai. O le fo ua amakanga strategize matanoina mo lesi whainga pālota. Ai le ngata fo i lea. Ia me se fo i ina ia titilo. I le toi whaamautu ina fo o le whainga mālo i lesi lima tausanga. Nā lielo. Tu mau mea uma. E le se mea o whale tunu. A whape isi se ese isana vai. Ia o le ese fo i la naolanga ia vai. Ai tu mau pea lo nganga le tūlanga le iai. I le langulango ina o le mātou whainga mālo na lo whātula i mai te minei. Lielo. He le mawhaina e alo i whaatino se mea wa tūla i mai male lei. Ia ai. Ia ise māsau salonga o nisi a meo whapea o au leo alu i whea ma ta tia ia nā tūlanga lau fio. Lielo. Le mawhaina ave e sese le māpoponga lo i te minei. Ia au lunga lava le māsau salonga lau whionga e te tono. Ia ai o fo i tau whinga nei. E tau ana whai leso pūlo malo. E le ngata i lea. E tau a ona wita. You should have a thick skin. Yeah. Ina ia mawhai e ona whaatula i mai. Ia o matua sau wā o tangata o tatou tunu. Lau whionga. Ia e lea whaina. Ia wā mata fo i e tau fo ina i ese me wale sau aina o tina mata maitai. O le fo ilo i eita malo sau aina nei teimi. Ia nei tu la e moli tele tu la vala o whaftai tele i lau whionga. Mo le awa noa o tu mai. Ie whaftai te noa fo ni mta upu e te tonu. O lo mo wale awa noa. Io. O isi whale whasala lau. Ia o le to e whaipa angatu. Te leiloa e po o hatu whaatasi e ia i whamatalanga i e. Ai lea whaina. O le mesi. Le Savea. Io. Ai ea se me fia malamla mai. Ia, lea whainga wala uatu. A le mau mai fusi awa noi New Zealand nei. Ia, le sumbo, umon tatu whaatulanga ina i le tūlanga. Ia, e momoli atu le whaftai tele lau whionga. Ia, lofa fwoi le tu e pui pui lo soifua, ma fwoi le malosi tino mana mawhau. Ia, wa fwoi whaatino ina ngā luenga nei aso. Ia, vi ia le tu e lo nā ngā lei. Ia, lofa fwoi tatu au whalangolongo nei aso. Ia, manuia fwoi le aso sa pati atai au. Soifua ia mai manuia. Alo whaftai tanoa whalele lau whionga i le minsta. Natu o lea ua whaifo ia le vānganga ma le tuleinga fo i le nei aso i tua mawha whiri malai. Ma ua seu fo i whanua. Ma ua fo i mawha i tua maunga ma tō sivi i a whaiva o manusina sa tofu si ai le li titai. Whamalole tanoa, whamalole whalele lau whionga le minsta. O lava ni avea le se ma mea mawhai lau whionga. Mātou te tali tonu ma le whātua tua ma wholau ilu ma le tua ma Samoa.
e le tula I mai o lau fionga, e mai se le fionga te mai tai palemia, ma le kapeneta, ma le whainga malo, ma le whatutua I le atua o tasi mai, iei fo le talitununga, whawhitai le tima inga, ma le wha malo si au, ma tu te talitonu, e lango atu, ia ma wha malo si au fo I nisi ua apa au ngau. I lea taimi ma lea taimi, ora le malo si lapa fo I o tala tangata, ma upo e whai mai, ai le sui ai le langona whaafitai I lou tautu lai ma le tutoa. Ia ma whaapena foi o na whaamni atu I le paia inga atoa, ma lisi paia inga lea wa. Le fo la tatu toe loma atu I le sita alonga lea la whai o lisi lima tausanga. Ai whaafitai o leo whaalongo tu alu tatu miliona lona lua. Whaafitai tele I lou tau langolango sua, ma le whaatau nu uina o au tau whalawhalanga. Whaatasi ai na watau sa whaafafonga I Samoa o se mea whaamaria loto waile I le lofo sa tangata mōni mea whaapene ini maa whauwhaunga le se whainga malo e o e tufa ni tupe ma whaia se mea whaape o fia ina o whaalonga atu ua ola mai le vai eli o tuala ia a le fionga I le sui pare mea ma isi fo I proketi o lo whaatino whaafitai I le anga lelei o le atua I autou o fionga I minsta anga lelei le atua o le ale umbi o no fuai ia mawhaia fo ia ia ma tongofitinga o le fomai ma siake le fomai anga lelei le atua ma pui so se mea te whaaloloa ia ima le whaletua ma le ainga lei maua le toa wha ma le whaututanga a ia siri lava le manosi ia ma whalau pea I le whaatutua I le atua manuia lau whionga le minsta tā te whelo I pea e whaasoifua ia ma ia manuia Soifua.